Ведомство тулашынчы хурал службине ергелезиян рамба шейтмел жол жетірі. Малдан валшалдышсен министерстве шуменче болна. Еге бенде вундах вунултымыш жолдавар Араши Федерациян наци гвардиян тыдымне гушна. Перен булдар улы хушкани ерге хуралинче драган зембе бірле ядарлы врени ведухре. Деньги на стол! Деньги из кассы на стол! Быстрее! Кетмен жерден Шакымбек сингерлі ларудырова Алексей мен думалла. Кассир шухалса каймары. Укшагыларна вахытра сәделя әйінче вырнашны васкавлы болушу бускочне жыраза дупры. Ведомство дулашынче хуралда дыракансем шиенчех шула духрыш. Чеки, Воронов 31, Ленинградская 27. Раши гвардиян хастарызем ингек пирге білдереген пусқа жешлезе кайнық ішін тепір 2 минутранақ шитрыш. Укшазып тұрзадуға гана ерге хурал жезем алы кураты урлы кашичин дытса жаржыш. Рукве! Железна побросаем! Кругом, сине шагымаш! Кытларах пере Шакымбек пулымсыне чынзейлеші кану күнесенже, шырле, кафесіне, клубсыне, шыргажа пилигулды хутта чынзейлме бұлдарашы. Ведомство дулашынчы хурал службинче дыраганзен уменче пызык яваплых. Візем чаваш енрегана сакыр биндерлі предприятие организации сыхлашы. Вол ешра режимлы объектсембе пөлі жүрчезем дежилай. Сыхлаган объектсенже мырланы чесексен болман, сигнал болны жере наряд ушкінезем пилик пин құтытладықны, ергене бысны бинде ұлчырут молдығы тісліге жарны. Патшалығын ядарлы полиция уйрыменче тимлегенсен канма вұқыт шук. Ерге хуралінче дырса пирін лыпқылыға күнін жерін зықлашы візем. Чавашен галарым валли Алексей Енейкин, Дмитрий Макаров.